Dobar dan svima i lep pozdrav iz rasadnika Mihalik. Ovih dana sam dobila par pitanja u inbox o tome kako ste zabrinuti jer vaši četinari u sredini pokazuju brown iglice. E pa nema potrebe da budete zabrinuti. Evo ovdje vidite 3 lepe, velike, zdrave tuje smaragd, a ono što ću da vam pokažem jeste njihova sredina. Kao što vidite, one u sredini imaju dosta ovih suvih brown iglica, ali to nikako nije bolest, već je to neki normalan, prirodan proces kada pričamo o tujama. Ono što je potrebno da uradite kako ovo zaista ne bi prešlo možda u neku bolest, jeste da povremeno istresete ove iglice iz sredine, odnosno da oslobodite biljku ovih suvih delova kako bi ona imala dovoljno vazduha i kako se zbog manjka vazduha i prozračnosti ne bi upravo stvorile bolesti. Znači, ovo je sasvim normalno. Sve što trebate je da malo protresete, da prođete rukom kroz vaše četinare i da ih očistite kako bi spremni dočekali proleće. Nadam se da sam vam malo pomogla. Lep pozdrav!